mun sang atanga INP Mizo channel ngai thatu zong te insa in chipai levek ule January ni kwa photan ni ania dama in om theu kan bei sei Myanmar lam chanchin langsar zual kan soi lenga atop thlengin minlo ngai thak sakle don nia CDF Hakha Council chuan voin khan thu chua an siama Sipai Council in General Election siamatum an du lo thu soin Hakha khopuya in thanna nei rem kan tilova in thanna nei turemo chutiang lam hoya in nam noina nei te reng chu Sipai Council lam tang anga ngai an nianga an chunga nataka action la ka niang anti Chin State chimlam matupi le mindat lama hian nimin pia January ni sari atang khan telephone line ti chiat ani vele a tun thleng hian in biak po na ala thalo mani January ni sari khan Kalewa township a ungpin su khwa in dauna te naw deu achuaka sipai le an lam tang mi pathum an thi ungpin su khwa chen na in panga halani nuwa Kalewa PDF tenen anin kap ta ni in an soya PDF mai chia pakhatin nun na chan ve bok nimin pia January ni sari tlaidar nga vel khan Sakain region Dipeyin township huam chunga satpia chin khwa le buk yua khwa te chu sual sipai ten an hala nimin thleng khan sual sipai ten an om chil zui heng khon ni atangin mi sang khat vel an ral tlan le mek satpia chin khwa hi in zathum tling lo deu mi zaruk chuang omna ni in buk yua hi chu in za vel mi zathum vel omna khwa ani Dipeyin township Tase township le Salinchi township lama hian indona chua thu soi omlem lo ma se sual sipai ten kho halan thrat hle maya mipuyan tal boy hle ne mani January ninga tang khan Salinchi khopuya sipai anin chop bela chung hau chuan thingtlang kholi vel an hala January ni riat khan mu chu pin khwa an hal le bok kan soi to tak Tase township a chun to kung le chong sung khwa an hal kha ninhi chunga hal ania chenna in zani somnga le panga akang ral ni in nimin khanan soi chong sung khwa phei hi chu sipai le piuso tri ten voinga la yan hal to a in za le somriat chuang akang ral to ni nimin pathian ni tuk dariat rik ma deu khan sakain lama tangin tatma somthum le pathum na motor pahni sipai somthum vel ve chuan na mongyua lampanin ankala pakhat chu PDF lamin anlo bom fu chiang maya hliam tur te chu min mu lama tangin an la le ta a sipai somthum vel zinga som vel chau mu turan om nia soi ni in som ni vel chu an thi mai theiti PDF lamin an soi heng ho hi nimin khan mun ranga voiceari lai anlo bom nia soi ani le boka an thi vek lo point thitok an om nol ngei tura ngayang Korean Revolutionary Army atangin ngai cha sipai pani in thi chil bom antipuak ta Sakain region Korean township a min te chi venga kongpui dunga Korean People Defence Force mi pui sipai atang mai che pani chu sual sipai be na na tual cher bom ne na an kalayen min on hana sual sipai tenen anin nang chingta thut maya mai che hoi sen pani ma su yi le ma nin si hlain te chuan sipai ho chupan nain an bom mangin an thi chilta ni in Korean Revolution chuan a soi thil khen hun hi nimin pia January ni sari khani a voina an soi chiang ta ni sual sipai thi an omta empty lam soya om chi lova an huai sen na le in pek na hi an fak om hle ni January ni kwa voin khan Sakain region min mu township a 1p khwale alakapa kho inkara an motora chiata wanga cholta sual sipai te chu PDF lamin dronin boman thla khuma voinga la yan thaka thian om nge ni nan soi PDF lam hian drone an chelek na sata boka sipai council point heng PDF te drone vei wak lo ti boi tur jammer hi airport ranga an bun na save ta hle nia soi ani PDF lam drone hi an hlau ve ta hle niang
Sakain region thi chain township pa ale tro khuwa chu January ni kuwa tukinda rukvel khan atum ni nan sual sipai ten an hal le khomi puiteral tanin an phar boina sale hleni chena in zanga chuang omna khuwa ania nikum December thla khan atum khatna nan lo hal to a in zavel akangral to tukina an hal hi inengza chiange kangral ti an la soi theilovani Makui region pau township pa pido ta khuwa in somnga le pathum omna khuwa po nimin tu khan sipai nan hala in ruk chi a him he khuwa hian mani January ni thum khan sipai an lut to a kumsom thum mi u hla win an ti an lo kap hlum to bok Paku region nan tan queen le chau dung chi in kar kong puya December ni riat nimin tuk dar nga le chan ve vel khan sual sipai tele KNLA nam sipai an lamtang PDF tenen anin kap vele a minong lana sual sipai pasari an thi ni in BPDF yoma pol tenan soi Rangoon khopui tungkhua township pa katung po venga nimin tu khan PDF tele sual sipai te anin kap PDF mi som ni velin police camp an vakap nia soyani a police pakhat thi in mi pale mai chia pakhatin liaman tuar ni nan soi AAPP lamin an chin chia dan chuan thu nei na pong lak nuwa civilian ka hlum hi mi sang ni le zasari chuang an om to a mi sing khat sang thum chuang man ani to bok January ni kuwa tukinda rukrik ma deu khan Rangoon khopui Mengala Tongyon township Mengala traffic point na duty sual sipai te chu bomavom ni in ka na te naw a chuak zuya civilian hliam tuaran om nia soyani Rangoon lam hi duain an tho malaring hlei theilo zok ni na lange dawai lama ni thum chung in dauna PDF pakhat aboral tanin tari region dawai le thikhi in kara feiwa sual sipai tele police then khat PDF tenen ni thum chung azoni nanin ka pa January ninga zan khan 40mm bom mangin PDF tenan kap tran phota thile hliaman omle omlo an soi thei mai talo January ni ruk chonulam khan nasade uzokin ral thuam lian te po chelekin anin kap le a sual sipai lam thi an om ngeya azat an soi mai theilova January ni sari chonulam khan in kap chhun zom le in PDF pakhat aboral ve ta ne heng ni thum chung hian sual sipai lampo an thinuala ruangan hal nuala ni anin ka na atanga nai vai dewa om wa kung khua a chen na in som panga an hala sual sipai te chuan civilian te thilan rok zui nia soyani bok Southern Monitor na soidan chuan tanin tari region a hian nikum sang ni som ni pani khan ram buaya wangin civilian mi zani somli le pariat an borala kum masa sang ni som ni pakhat ain alet thumin an tamani hliam tuar hi kum masa khan mi som nga chuang an oma nikuma som sari chuang an om vele bok KNU Central Lamin January ni sari nia update an siam dan ang chuan December thachung khan in dauna ate beratanga anasa ber thlengin voiza thum chuanga chuak man Brigade 7 Ramchan ti lo Brigade dang munruka in dauna thleng deuh veka sual sipai le an lamtang BGF ho in dauna ani deuh ber December thachung voiza thum chuang in ka na sual sipai le an lamtang mi zanhi le som pasari an thia midang za le som sari le pakhatin hliaman tuar KNU lamatangen nam sipai pakuain nunna an chan ve bok midang nam sipai som ni le pasarin hliaman tuarani hetia nam sipai te an ka ba ka sual sipai te hian civilian chunga kutlhak mai an hre lo hle maya chen na in ka le bom thlak te po an ol sam thei hlea tin civilian man an nei zel bok ni in KNU lam chuan an soyani akum zonga soi chuan nikum sang ni som ni pani kum chung zong khan Karen State Mutro District KNU Brigade 5 Ramchan huam chung chawa thunei na pong lak tu sual sipai tele an lamtang BGF te KNLA nam sipai te nena anin ka hi voisang ni le zasari somthum le pasari atling man ni in
Brigade 5 lam chuan an soi anin kap ngun khop mai Karen State Moon State Paku region le tanin tari lama po KNU in man lak na lama hian nitin mai indona achuak deuh rengbok KNU hian sipai thu nei na pong lak hi ado dal na sa a sipai in biak na soipo atnol fitla thak zelani PDF le sipai do pol sang training an lo pe vezel boka sipai council thik thamin an chena theya chuwanga niang chu an thoma na hle rengani nikum sang ni somni pahni data atanga alandanin kum khat chung khan KNU ram chan huam chunga indona voisangli zali somni pahni achuaka civilian zale somni velin an thi pha a midang zani som sari velin hliam an lo tor pha to boka ral tlan po an tam ta hle hetiang kara mani January ni li Independent Day khan sipai lam chuan general election nei an tum thu an soi khania NUG la chuan a ei lo khop maya political shift atangin indona muala kan pakai ngalang anti chuwangin KNU lampo hian kumin sang ni somni pathum hi nikum lam ai ma khan ram chunga buaina alana sajok ngeya an rin thu an soi thaliam ta December ni som pakwa tanga ni som thum pakhat inkar khan Kokari township a Asia road kongpui dunga indona chuaka sual sipai lam chu an captain pani telin somli le pariat an thia midang somruk pakhatin hliaman tuar ni in nimin khan thu chiang an soi theita thu chiang an riat nuan soya ngaila adik ring phot mayang tangrual lam ho chu KNLA 18 battalion te 17 battalion te Cobra Pol Federal Wings Golden Eagles le Pol dang ania anin dawrei thokata sipai thi somli le pariat lai anga an soipo hi a om viau thowani PDF Cobra Pol zinga mi somin hliaman tuara dona pola tangin mi pali le White Dragon pola tangin mi pathumin hliaman tuar bok KNLA le an thian te chuan sipai lamral thuam an lak saknual nia soyani voina KNU lamin an soidan chuan nimin pia January ni sari khan anram chan chunga lunglukhur laina then khat chu sual sipai ten thlo na inan lo bom ani oma civilian mi paruk an thi ni nan soi phota chumi nuwa voin chhun lam khan thil omdan an zir chian na atangin lunglu zong thin mi somnga lai an thi rinani sipai in thu nei nan ponglak nu voin thlengin chen na in tlan san hrim hi mi makta duai khat le chan ve vel zet an om to ni in UNOCHA chuan a soi kumin sang ni somni pathum chung hi chuan mi hring makta duai li vel dam kho chuan tur buai pui angai dona tran pui na zon a hau tak hle ang antia ra pu bom kam le in kal po na an pin thina wangte NGO malak dan tura limit siam sak anni fo wangte hian humanitarian aid han buai pui vel hi a ol ai lo hle ni nan soibok January ni sari nimin pia khan ramchung mun ranga sual sipai som ni an thia niminero an tamle deu sual sipai somret le paruk zet an thi ni in khetit media chuan report adot thua soi khati zong khatun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual kanan ti chuat the chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me